پارێزەر ئاراس ئەحمەد میوانی بەرنامەیە دەنگی جوانان لەسەر ئەکرانی ئارک تیڤی تێبەخشکردن بەحسا گرتیên کورد yên li cem Daişê dikewt dibêje niha girtiyên Kurd di zindanên PYD-de ne. به باغوزی داد وقتا خلکش باغوزی درد کتن یک بیک زور پر وی شخصی مرا تواصل کرد لحمله را تواصل کرد کرده کردمان بجه بویا باو منه سر قناتی روناهی و چغه درخستی به بخص آورد کردن و باو خناس کردن حرکات پرد کردن ولی اختام جبریه کانو باو خو طبعا بینوی ده باو خال لسر کانال روناهی دید سر کانال روناهی دید باغوز درد کردن وقت او ملتی که باغوز درد کتی سیوره که درد کتی ویا یک شخص جوا شخصانای درکت و پشتی وجه حتاری هیرو پیوی کتن چونه حسی کجی چونه قامشی قازانه بن که وا شخصا کل کدره باوی مل کدره گفت وا شخصات متوهمی وا شخصا جمعت نه طبعا واتش تناس چید بن ام نکن تهمه که مباشر بدن قصد یان ام بیجن بدن تحالف ام بیجن اونا سببه کن که اونا هات نگرتن لكن ام كنت شديدين بيجن حتاري هيرو سبب او سر کو چی حتاري هيرو ملفي وان فناكم سر چی کو حتاري هيرو سر اعلامي خو يان دنگ بكرنا بحث بكرنا سر موضوع قرتي جام داعش سبب چی حتاري هيرو کو ام لجنه چيت كل لكوبانه كم دبين ام كهرنا زنداني اللي حسيكي ولا قامشلي ولا رميلاني ولا دير الزوري او زندانا ام زانبن كيتي دانه برام بخوهرم جاوديري بكن